туугандар, ассаламу алейкум, жамаат, урматтуу достор. Биздин Алам Power каналыбыздын катталуучулары. Баарыңыздарга биринчиден Аллахтын тынчтыгы болсун деймин. Ош областынын Оокат району Каракой деген жайлоосуна салам айтамын. Бул жол негизи азыр биз ошо ылдый жактан эки ача жол бар билесиздер. Ошол жакка негизи Мурдачыга, чоң Мурдачыга алып барат. Ал эми бул жак болсо, ошол жак болсо Леске алып барат. Азыр бүгүнкү күндөгү мына ошол айдын 1-күнү, 1-август 2025-жыл. Негизи ошол жакта кандай абал? Бүгүнкү күндөгү көрүнүшү бир сиздерге көрсөтө кетейин деп атам. Анан негизи ылдый жакта асфальттоо иштери болуп атат. Аны негизи чыгардык YouTube баракчабызга. Мына ошол чыгарылыштан мурда ошону көрсөңүздөр дагы болот. Tepege nasıl? Tepege 5 Жогоруга. İnsan o teşekkür Так, достор, Каракойду сагынгандар. Биз өткөндө эле негизи бир 20 күндүн тегереги бар эле, 2 жума мурун келгенбиз. Ушул жака дагы бардык, Мурдачыга дагы, анан биякта Леске дагы барганбыз. Эми видео кылып сиздерге көрсөткөн эмеспиз. Бүгүн бир ушул жакта дагы Каракойдо кандай өзгөрүүлөр бар дегендерге дагы көрсөтө кетели. Ошол жака дагы чыгыш керек экен, мына экен. Ошол жакта дагы бир башкача экен. Анан биягы негизи калың токой. Калың токой. Мына балбан атчан келатат. Элеган чыкпайт. Мына жаратыш. Ошол жерде съемка кылсаңыздар болот. Эгерде баягындай той боюнча мен көргөмүн да ошол жактачы. Ошол жерде машиналар чыгат, чоң машиналар. Ошол жерде алайчы. Кыштабы? Бияка азыраак келет. Ошо ылдый жакта көп болот. Yakta banyo unutmak işte. Баня. At Özbekistan'a gelmiyor da. Roger. Bilimsiz kıyladığın bunu. Жердеги беш Кыргызстан деп арабтар бекеринен айтпаса керек. Мына сууну караңыздарчы. Бул жерге келип арабтар суктанып кеткен да. Мен укканмын өз кулагым менен. Бизде Арабиядан келген дамлалар болгон. Суроо берген экен да, мына суу качан токтойт депчи. Бизден устаздар, биздин дамлалар күлгөн экен. Бул суу кышын жайын токтойт. Мына ушундай ага берет десе анан. Биз укканбыз, ошо бейиште ушундай шараптан суу, ушундай жакын токойлор болот депчи. Ошол сөз бекеринен айтылбаса керек. Ana boziler be. Olur 10 bin olsa gerek. Onları 15 bin ona kertejdi. 10 binden 15 bin geçeyim. Yaktada var. 3-4 kişi burası kodlayın arkadaşlar. İçinde vardı el salganda olup gideriz. Buyağı вообще uzak peş kalma. Keşke çıkartılыңыз. Az görüyoruz ama жолду. Билсеңиздер керек, былтыркы жылы мына ушул жерден болгонбуз. Мен сиздерге дагы көрсөткөм. Азыр мындай домиктер дагы курулуп дагы. Мен кайсынысында болдум эле ошол. Мына. Ошол домикте туруп сиздерге көрсөткөм. Мына. Ошол ылдый кышында мен болгом.
ошо. Ага. Мына ушуда. YouTube'da aktarıp çıksanızlar daha çıkart негизи. Негизи bu yıl özgörülөр köp. Mına kartoşka aydap kaptır ha. Kap qarabı. Mına Çoğun hem жылқыны айдап жөнөдү. Сағаса керек бу. Сон. Желеди а булар а? Мунун дагы караңыздарчы. Мына Мына ушул жерлер өтө ыйык жерлер. Мен угушум боюнча азыр-азыр оңго жүрөбүз. Мына жерде кыргыздар кайсы бир кылымдары кыздарыны ушул жерде сактаган экен да. Мына караңыздарчы. Мына жердечи. Негизи будан ары ашып өтсөңүздөр, ошо алайга да ашып өтөсүздөр. Жогору жактан кытайлар келген. Чыга албайт экенбиз бе? Билбейм да булар эмне суу сызып кетпедиби? Сиздики жакшы эле болсоңуз? Тогондар ошол жактан кытайлар ашып өткөн экен да. Ой, эми кайсы бир кылым бар. Кыргыздын тарыхын билесиздер, өтө бай. Ушул жерде кыздарды сактаган экен. Мен мына ушул угатып туугандар ушул жерде айтышкан да. Анан биздин серепчилер, тарыхчылар болсо дагы оюңуздарды айтсаңыздар болот. Эмнеге тосуп коюптур а? О, бир спринтер. Прокоп каптырып качалган. Мына жаратылыш. O'sha joylar salqin, shunga o'xshash ularki bizda baribir odamlar ko'p uy qurib tashladi, yo'l qurib tashladi. Mana shu yer negiz kichkina dag'i cho'ng o'tish kerak ekan. Mana qanday saqlanib qolgan tarbiya degidek joylar kamroq. Shu yerlar dag'i cho'ng o'tish kerak ekan. Hozir ikki mashina cho'ngroq mashina kelsa batmay qoladi ekan. Hozir bir cho'ng sprinterni o'tkazib olib tushdim man. Onlar suratga tushyapti. Suratga tushyapti. Anaki, maşallah maşallah deb mana. Mana shu yerlarda qirg'izlar qizlarni saqlagan ekanda. Mana shu yerlarda. Bir necha taş tap qo'yapti. Mana shu qora supratash, ha, supratash. Supratash. Supran urib jaylayib turadigan qara o'sha supratash deb. Shu yerda negiz shunday uqqanman. Buni men bir elak kishidan emas, qiyla kishidan uqqan. Bunda emi o'sha bo'lgan o'qiya ochiqqa chiqadi. Shuni aytcha. Qizqo'rg'on degan joyi bor. O'sha Qizqo'rg'onda, o'sha qaysinsizlar? O'sholda mana o'sha, ya'ni emas dedi. Mana o'sha Qizqo'rg'on deb o'sha qizlarni saqlagan ekan. Qirg'izlar. O'sha Qizqo'rg'on, emas dedi. Nasıl ne gene kafeci ne gene? Kafe olsa mı? Bir de çoğun vurulmaktan ama. Ne oldu? Çok. Bir kanatga ham qursa kerak ha. Nega bilganlar yozib qo'ydi. Çoğun vurultadi. Buna ki boz uylar, buna Qirg'iz uylar. Jiq. Servuni ko'rmadinglar, servu? Ko'k servildida turadi. Buna boyaqi internetda jarayotgan domiklar bu yoqda. O'zi o'shaga o'yib kettiribdi, ovoz ne? O. Buna.
Oo, şol jaka altın beşik jaka çıksa bolat. Buradan Altın aylanıp. beşik qaysi? Buna ol. Ha şimdi bizga tur qilyapti-da, O'zbekistonda. Şoluna başı 500 mashina ekan, ha, balandagi. Voy. Öte büyük ayakta. servis vermedi deydi. Servo azır kök servo olsa kerak. Bu jolda turatlı koy. Bu yakta da kök servo var ekan. Buna ge. Şaka çıkıyor lan. Ne bakıt öyle. Ana tez na tışap koylu Aa. o küçtü жерге. Üstü jergen. Buna bu yakta İnternetten manda görgөн kılıp. жерге өзüm geldim de video aldım. Buna gel. Manda toz koyuptur bu yakta. Жолду жакшы кылып турду. Ya mulan nega bunday toz chiqqan deyimda? Nuragan. Bu yakta ne уже menchiklashtirib ketgan biza qanday? Şemi günleri satып алган да, бирок. Şu satып alsam mına qarang to'sib qo'yibdi. Endi bu yoqqa kirishimiz qiyin ekanda. Oo, shu yerlarda былтыркы жылы bu yerlarda to'sibdi da. Yıl tostum Ava. alganda жок эле баягы. Şu yerga borib surat qilib, no art chaqda. Ha, to'larga surat qilib atdiqli. Hozir ham bilmayman. Nega bunday qildi? Aydan. Tortpay qoldi bu. Tay o'tadi. Mana Gentrazet. O'zbek tumanlar O'zbekistondan kelibdir. 27 qayerdan ko'di? 40 mi? Chet. 40 ha. Ha 40 Fergana ha, o'tganda. Ferganadan. Fergana. Alaykum assalom. İçideki qayaqdiq? Namanganlik. Namangandan tanıptır da. Mo'jallerde yolda açıp turgan, bu yoq hem bizlar satib olibdir da. O'sha ham yoq ishni ortchaga o'tib, men murunqi suratlaridan qo'yibman. Bo'lmasa manda orasina. Shu yerda turib, mana domiklar qurillik manda tushgan suratlar bor. Alam bo'lsam, Mate internetga eng populyarный yerler. Şu yerde gelişte var. yoqda jiq. Bular ошол боюнча турат. Буларга 2-3 жыл болуп калды мына ушул юрталаргачы. 3 жылдан тегерек болуп калды окшойт. Мына. Заттар я аренда экен да, ижарага берилет. Эле болсо мына жакта. 60-70% неме окшойт. Өзбекстандан келген туугандар окшойт. Мына баягы катар тизилген интернеттеги домиктер мына ушул. Мына. Yok, buradan şimdi yemes ketiptir. Sululuğu ketiptir, bap boz bolup. Men oyum da, özüңүздөр oyuңуздарды жасаңыздар болот. Мына жерлер чаңып жатат. Жайлоо деген жаап чачылып болсо. Мурун негизи мына ушул жерлер жаап чачылып болгон. Мына. Мен болсо бияга көрсөтөйүн. Мына. Şu sarara olan tibara. Мына мындай юрталарда бар туугандар. Бая айттым. Буга негизи кыйла жыл болуп калды. Мына. Это домиктер.
Mına. Mına o. Şu üstü жағынан beri қараңыздаршы. Қайсыны? Бұяқ па? 5 мың. Қанша сағат бар? Ертең мен кешке 5 мың екен. Ол туғандар 5 мың екен, юрт ачы. Көріңіздерші. Тапшандар 4 мың сомдан екен туғандар. Тапшандар 4 мың екен, мына шу жері. Қорған мына шу жерден екен да, мына қараңыздар, тосылған. Яғы о шу жердегі мына юрт, мына шөрлер. Мына тапшандар, Анан аяқта негіз ұқсаңыздар керек, мына домиктер, бұлар қанша 200 доллар дедік пе, ұғышуыз бойынша шонша. Мына боз үйлерді қараңыздаршы, қырғыз үйлерді. Son. Mına geldi onlar. Şamal yak. Navatlar 5 mintası 100 som ekan. 5 mintası 100 som. O şehtan berişet. Var bağlaşıp atat bir olsa söyleşti at. Yakta neme küçtü de. Havanın nemesi күшті болды, қинап қойды. Қинап қойды, мына. Шу жерді тартып келе береді. Өте бір қоз. Өте бір қоз. Мына, қатарына тізілген домиктер мына барып. Son, mağaranızda yaratılış. Yakında açık ayrılsa. Ne gözün ha? Ne oldu? Su çarşı öyle dursa жаңбырда kıyılança жауады ha? Мына бияқ болса ба көргөнүңүздөй боз үйлер жык экен дедик го, мына шу жерлер. Бирок раң өчүп кетти, адырдай болуп калыптыр, мына караңыздарчы. Боз болуп калыптыр. Бул мына немелерден дагы деп ойлойм, техникалардан дагы болушу керек. Зыяны болот да. Эми ойлоба бизде неме го. Без катализатор көп айнайт го. Ошолордун техниканын зыяны болот да. Караңыздарчы. Бияғы бір. Бияғы болса башка ма. Домиктер. Боз үй. Бияқ болса мазарға барады. Туғандар қайттық еме. Шоң мұрдашы деп сұрағандарға мына ке. Раң өчіп тұр. Сіздерге сұнышым мазар жаққа шығыңыздар. Ошол жакта жашыл зона көбүрөөк. Эми ушундай го, бирок техника аякта калыс. Жогору жакта лестин үстү жагында ошол жака техника чыкпайт. Сагам дегендер болсо да эгер. Осы өзүм ошол жерде иштеп аткандарга негизи жакпаса керек. Бирок эми ачык эле нерсе.
Karangızarçı mıyaktan? Cık. Şança. Nasıl çoğun bir kafe olur ha? Şunday değil lan. Kafe olur, bir nesi olur, jatakana olur da. Bir gaysin sabahçı sana. Gaysin sağ olsun derim. Hasta bir bak. Uylar aşağı girip ketmiş. Arslan başına okşap. Başka şey bu. Qaysi? Taş. Oo, civarda. Bu bayağı senin uşak var keldi ha? Kim? Qaysi o kölgü. Bu yoqqa chiqib bu. Nari köl var da. Oo, aytyapti. Chiqayli dedilar, hech vaqt bo'lmadi da. O bultur bu yoqdan da oshib o'tgan. Mana mozor jaqmendaga borganda ko'plab. Mana qarama qarshi kelgan mashina soch turdi, uni ulatmay qoladiki. Qaytibmi? Ya maşallah deb qo'yinglar tuğanlar. Xudoydan bergan ha. Bo'lganda da biz uchun, qirg'izlar uchun. Al qo'lim deb mana shu yerlarda bergan qaranglar. Lan murdashidan chiqib kelayotganda, o mana domiklarni ko'rdingizmi? Kottejdan qatordan tuzilgan. Bu yoqda da bor ekan. Şu yoqqa chiqish kerak ekan debdi. O'sha yoq tinch ekan yo'lda. Shu yoq tinch, hozirgi yoqda odam ko'p-da. Bu yoq tinch. Mana dog'i O'zbekistondan tuğanlar keladi. Damas. Mana bu yerda kaça yo'lga jetpay jo'g'irroqda shu. Hila tegiz bo'lib qolibdi. Şeyden baştalib turib. Murdashidan çatqa kelib asfalt shu yerdan boshlanib ketgan.